أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi naisap kita ini waktu na to, mengain waktu pas maghrib, saat yang dicari na yung guru mulia kaksupusin waktu patutupad sa waktu ini. Palukai ito pagkakatutan niyo Allah Ta'ala na kumakita niyo bahagi pakanya-pakanya tinpansukuhan na ito. Ito pal kumaseta niyo ay rundabayin kay Kalset at Nasir Abdurrahman pagdatakod ba siya na tubumas ko. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa qala jalla wa ala: wa laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum bil haqqi karihun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kawiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suwarain. Adapun in ayat ganap pangadjian ni atud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat hanggatus iwan hambuuk Suratu Ali Imran. Mga anak po, di ayat ini pagtawakan iwan pabaitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala in ummat haulihan amin ummat sa taud-taud. Amin ummat piyaridda sinallahu ta'ala kanila in kauunahan nila hadunya. Kaingukan taniyo mga anak po, in parman si mahasut si mahatinggi Allahu Ta'ala. Wa man ya'tasim billah, parman si mahasut si mahatinggi, hisiw-siw sadya, usog na ka, babae na ka, manggayunggong siya,
mamaugbog siya. Bila hapag Tuhan sa bunal, amin hiatud maun kanila sing kahinapusan Nabi Iban Rasul, in atulan magtuhan, atulan pag-iman, atulan panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, palman si mahasut si mahatinggi, pakaduhudiya ila siratim mustaqim. Kabunal-bunal tuod, hidayatan silayan padaan mabuntun. Unin maksud niya, di sila malawong magtuhan. Di sila malawong manghinunggal pa Allah Ta'ala. Aula-aula ri sila malawong himingan sindaakan iwan tumangkis dengalian. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innanay kuriri nga kabayaan sin Tuhan, yan na nalawong. Lawong piyagtuuran. Biya sing kalawong sin Yahudi wan Nasara piyagtuuran. Kaya hatihan nila yung kasabunalan, kaya hatihan nila yung kaadilan, di nila sadya akaron. Dahil nga sabab yan, ulaika lahumul la'nah. Palman sinallahu ta'ala, sila na ni mga tao lialaknat sintuhan. Lialaknat takamuhi, iwan lialaknat takamatay. Walahum su'uddar. Iya takamahan sila hulaan sangingi. Mga anak kapu, mangannal kita niyo marayaw hakabuhit na to. Aula-aula yari kita niyo hamasa, matao din tatandasan. Tumagawa, yung kamatauran, wala nakapa sa tatandasan. Bariman da usugiban bariman babae. May tayad to. Nanggayunggong sila pagtuhan sa punal. Nanggayunggong sila hapang hinunggali patuhan sa punal. Iwan, tiunay nila indaakan hakabayaan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyadto, pakaduhudiya ila siratim mustaqim. Di sila himinang sinhinang bukun kabayaan sin Tuhan. Di nila agarunin napso nila. Di nila agarunin syahwat nila. Di nila agarun in pikilan nila. Kagawa in napso nila, in syahwat nila, iwan sin pikilan nila, patujuhun nila ila siratim mustaqim, paraan mabuntul, paatulan, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, biyantang pa mga ipon niya, piyahatod niya hakanabihan ni wanakarasulan. Haayat dugay, wala kadji na akum bilhaq. Naparatong namaun kaniyong kasabunalan. Kaya pangindo namaun kaniyong kasabunalan. Yung kasabunalan yan, amin di kamu malawong. Amin di kamu magiluhala. Amin di kamu magambulda. Yung kasabunalan yan di matungmaon kaniyo. Magtulong tawang kamu kabayaan sintuhan, bukon kamu magtulong tawang kabayaan niyo. May tayad to, sababing pagtulong tawang kabayaan sintuhan, wala kaw miyuhong karayawan de nga pagkahimo. May tayad to, barhajat kaw barhajat day sabsiya. Allah subhanahu wa ta'ala inahajatun sintaw.
Palman sinallahu ta'ala, walakad ji'nakum bilhaq. Naparatong namumaun kaniyo im kasabunalan. Amo hindi kamu maglingog, di kamu maghiluhala, di kamu magigil, di kamu magjangki, naparatong namaon, kaya pahatod namaon, kaya panghindo namaon, nalilay na kaniyo. Walakin na aksarahum bilhaqqi karihun. Tumagawa, ing kamatauran din kaniyo. Tungod pa kasabunalan kahukawan, kaastulan, di magrida, in nagrida da, bariman usog, iwan bariman babay. Karihun kahukawan nila, kaastulan nila, in kasabunalan, iwan kaadilan. Dahil nga Tuhan, amin pag-isun-isunan nila, amin pagtayunan nila, kakuyakan nila yan to. Dahil nga sabab yan, imbar iman usog, ibambar iman babae, doon sila hapini kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, misan pa aun napi nila, inagarun nila, amin napi pini sinallahu ta'ala, kanila hakatan pakaradyaan nila. Dahil nga sabab yan, diha ayat ini. Tumpukan si manusia diha dunya, mataod, sumarawa, sumabot sa jakita ni uto. Qala ba'dil ulama, an-nasu fi hadhihi dunya salasatu a'na. Salasatu asna. In manusia diha dunya ini, mataw din tumpukan, tarawa, dahil nga mga tumpukan, matampal, amo na intuin. Sabuton na to mga tuwan, hikaisa. Paminhum man yaish, gharikan fi malajjatid dunya. Aon ding ang mga manusia, ing kabuhi nila riya dunya, nalumos na sila sin masasarap riya dunya. Masarap pagkaon, masarap pag-inom, masarap badyo, kataan sin masarap. Amuyad to in nakalumos kanila. Bukon sila nalumos sin dakat, bukon sila nalumos sin tuwing, sa nalumos sila sin sarap. Maita, yatupo na haulahu. Amunad yung paglibot-libutan nila, amunad yung dumiwan sinadlaw dito na sila maglibot-libot, hama sa sarap. Mga anak ka po, hindasyo sila yan. La yubali ala nafsi. Wayroon parulihan na abaran niya. Wala waladi. Wayroon parulin niya anak niya. Wala ahli. Wayroon parulin niya kampung niya. Ataw halom simpaghula niya. Wawatanihi iban haula niya. Nauno sa dininangon niya. Mata miuli nafsi. Amin syarap, kana naman sing ginhawabaran niya. Mga anak ka po, hindasyo sila yan. Biyata sintuhan sa suratul Qasas. Ayat hikakaiman, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. In sila yan, iniagad nila, bukod na kabayaan sintuhan. Kunin niagad nila, kabayaan nila na, bigayri hudam min Allah. Di nila na agarunin pamando di nga Tuhan. Sabab di sila kasarapan.
Sin amo na impunan sin nagpasarap. Yan mga tuhan. Na mga sila ini. Hakuti ka sila rin na makad sin pamando ding Allah Ta'ala. Waman adal. Ingkatan laong mangi. Sila ini sangi laong. Maita. Sangi laong. Ayaw pari mangi ilaong da. Misanin bukon laong mangi da. Uy, may tayad to simbukon na laong ati mangi da. Wala da sila miyaga da kabayaan sinallahu ta'ala. Aturayan mga anak po. Yadto ha suratul Qasas. Ayat ikakaimang. Hikaru wabiyay sintuhanin sifat nila ini. Ha suratul Araf. Ayat hanggatus kapituan tagsiyam. Firman sinallahu ta'ala. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Aun pangatayan nila sa diimingat sinukuman kabayaan sintuhan. Aun pangita nila, aun pangdungog nila sa diimatud, di dumungog sing kabayaan sintuhan. Indungugon nila, inaturun nila, kabayaan nila. Parman sintuhanin sila yan. Ulaika kal an'am. Biya sila hayop. Balhum adal. Tumagawa labi pa rin hayop. Kuno yan. Manusia nakakari pa hayop. Labi pa rin sinhayop. Dahil nga sabab yan, yung pagtagka nila, insanun hayawani. Manusia lupa niya, sakawa aun sifat niya hayop. Uno-uno na. Papatahan niyo na mga anak po. Na. Ulaika humul ghafilun. Sila yan. Piyahil-pahil nila yung kabayaan sintuhan. Kaya ingatan nila aun marayaw. Kaya ingatan nila labi aun marayaw. Kakawa, hapasalan simpamahil-pahil amwad tininang nila malajati dunya, sarap diha dunya inialup nila. Di magparuliha baran kumangi, di magparuliha anak, di magparuliha family, di magparuliha kampung, di magparuliha hula. Misandaan na lang gana, bang man siya kaya sarapan da. Ikaru at tumpukan. Wa minan nasi man la hadapalahu fil haya. Aun di nga manusia. Wairun maksud niya, wairun vision niya, wairun mission niya kabuhi. Amurentu. Si kaisa, adrarum nas. Kangi manusia. Kangi unne manusia. Alipsado pil ard. Magmanja babaw singgumi larakun ning kabayaan sintuhan. Wal uduhan alal ibad. Dahon niya maghiluhala impagkain niya manusia. Hauno yan ayat beta sintuhan. Dahil nga mga ayat sa surat Turad. Ayat kauhaan taglima. Yupsiduna fil ard. Inhinang si mga tao ini larakon nila insara sintuhan. Amin ubos na. Piarahan na sila nabi, piarahan na sila rasul na agad na larakon nila yadto. Wa yupsiduna fil ard. Firman sinallahu ta'ala, la tupsidu fil ardi ba'da islahiha.
Yabaitaan sila kanabihan, iwan na karasulan, aula-aula na yung nabi kay napusan, iwan rasul kay napusan, ay nyo nalarak kayo sa sintuhan. Akaran nyo na kaaging kabayaan sin Allah Ta'ala. Nain sila rin larakun. Ulaika humulla na. In sila yan. Piyagmulkaan sin Allah Ta'ala. Kaya tagamahan sila mulka. Unin hati si mulka, iyon na sintuhanin ulong, iyon na sintuhanin rahmat, iyon na sintuhanin barakat, dahil nga kabuhi niya, dahil nga pangalta niya, dahil nga ununo pakarajaan niya, hakuti kain siya yan, manglarak na sinsara sinallahu ta'ala, bukun na siya makan. Walahum su'uddar. Damik yan, tiyatagamahan sila paghulaan. Ma'wahumun nar. Yung paghulaan nila, kayo halawm sing kayo. Waliyadu billah. Amsalahum, imisalan nila, biya sinadyaman si Nabi Allah Musa, Fir'aun. Nagtuhan ni Fir'aun, kabaran niya. Impanaupaman kanila ikarun. Ang kaninilang niya timaud in alta ko, ang kaniniya timaud in alta ko lupa ba eh? Pasalan siningat ko. Pasalan nagtuyo ako imingat. Di kuno yan. Kaya lupahan niya in siya piyapanjari sintuhan, in mata niya, in taingan niya, in simud niya, in katanta niya un, uirun na hinang ni habaran niya. Ulaika lahumulla na. Piyagmulkaan sila sinallahu ta'ala waliyadu billah. Na, in sipat nila ini, insanun syaitani. Manusia sila sa aun pagkasipat nila syaitan. Sampay namuk, manusia sila aun pagkasipat nila hayop. Ini karwa ini. Manusia sila, kaya lamuranin sipat nila pagkasaitan, waliyadu billah. Pula mo magtuhan habaran. Nah, yadto mga anak po. Intumpu kani kato, ya buduna Allah wahda. La syarika lah. Nagtagipon sila tunggal pa Allah Ta'ala, way pagsakuto. Hadapun, imaksud nila, mardatillah, dumauhat singkuyag sintuhan nakabuhi, iba nakamatag. Wa mahabbating, iwan dumaut sinlasa sinallahu ta'ala, ini katu wa jannati. Dumaut sila sinsulwa. Dahil nga sababian mga anak po. Aun hinang, biyayta si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya amalan nila, masalamati manusia minal khasara. Masalamati manusia dahil kalawian dunya, iwan kaluhian hadlaw akhirat. Lugi hauno yan. Lugi hatutungbasan. Lugi hapahala dengan Tuhan. Isanin na lugi hapag-usaha ini. Nabiya din na bang siya malugi hakarayawan. Di siya karihilan. Hakabuhi aula-aula hakamatay. Na mga anak ka po, imbar iman usog, hindi raot niya paruntungan. Dahil nga sabab yan, uno hindi raot niya adlaw-adlaw, rum adlaw patuhan,
ibadat niya pardu, ibadat niya sunnat, iwan hakatan hinang niya pamarayaw. Number 1, yarjuna rahmatallah. In iya angan-angan nila, in dia raut nila, impiangayo nila, ulong iwan lasasin Tuhan kanila. Mga anak po, mudal sa taud-taud. Mga anak po, kapital sa taud-taud din pagkasilasa. Ana na nawag-tawaging katan magkasilasa? Kakawa naghinang atulan pa kaniya. Imbar iman usog. Miadto sila paatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, yarjuna rahmatallah. In piupuhong nila, in iaangot nila, bangmayan sila, kaulungan, iwan kalasahan sintuhan. Hikarua, yarjuna ridwanullah. Ini angan-angan nila, india raut nila, impya pangayo nila patuhan, sindu miwan sinadlaw, haibadat nila pardu, haibadat nila sunnat, uyan, kinallahu ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kita niyo. Sababing kuyag sinta upatang kasada. Bangkaw kiyo nga na pagkaon masarap, sasaat darira jahaliog mo. Hilwa mo, wayroon na magayan. Magkakunahan kita niyo kuyag, day diya dunya sambil padawa. Imbar iman usug, imbar iman babae, amuad tim hadapuhu immisun niya, iwan simbisun niya, mardatullah. Bangman siya kalasahan, karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pabila siya karidaan na sinallahu ta'ala, karausan sintuhan, pakuyakun kaning katanyo. Na, uno pa yan, hindi raut nila. Yarjuna jannata. Impiang ngayo nila rumadlaw, sulga. Mga anak. Migita niyo rin nga dunya anytime. Di kaingatan ni nasasakit iwan hiway, hisim makauna. Bang dumatong na inajal. Ay ikaw maniguro lang mo, makasaya ko. In sila yaon nagmalamma. Aun dumatong nga kakasay, aun dumatong nga kalamma din nasadya. Bang dumatong na in waktu, di na makonsum, di na kaganapan, di na kahilangan. Uno pa yan mga tuan, wayakapu na ikada. Ivan, pangayoon nila, o Tuhan naman. Magpatiliwon kami kayo. Dahil nga siksa dunya, iwan siksa, hadlaw ka na. Amo yan mga tuan, hinda siyo sila yan, insanun rabbani, manusia di mutas sa kabayaan sin Tuhan. Butasan niya na yung kabayaan niya, yung kabayaan sin pagkain niya, itong makawa, di niya tuod taikuran, butasan yung kabayaan sin Tuhan niya. Mga anak po, amo yan timbeta kato taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan, amo na imbeta sinallahu ta'ala, dahil mga ayat hasuratul Ankabut. Ayat ang po tagunong, wa Ibrahim idqala liqawmi. Parman sinallahu ta'ala, ipatumtum ka ato taniw. Hawaktu Nabi Allah Ibrahim, naghilalaungan siya,
Biyayta niya imparman sintuhan ng mga kauman niya. Unin bayta niya, Ubudullah. Tunggalan niyo yung pagtagipon patuhan. Ay lunang murising kabayaan niyo. Pag-ibadat ka mo pa Allah Ta'ala, hatulan kabayaan sintuhan, ay ikaw mag-ibadat sa kabayaan mo. Pinian na kau sintuhan, ay ikaw magpising kabayaan mo. Ubudullaha wattaku. Iwan pag mabuka kau pa Allah Ta'ala. Hinanga indaakan, kikuyakan kau, tangki si iliangan, buka muhamul ka sintuhan. Bang munahin ang imbiyad to parman sin Allah Ta'ala. Zalikum khairul lakum. Imang nasabot yadto. Parman sintuhan, amunad to ni karayaw ka ni wakabuhi. Amunad to ni karayaw ka ni ulutuon pakamatay. Lilingon na to yung kabuhi na to mga anak kapo bang nabiyadahad. Bangway, wala da kita niyo naliit mag-usus. Nananawag tawagin Allah Ta'ala. Tubu ila Allah. Wa anibu ila rabbikum. Balik kami. Pagkabayaan niyo sintuhan mo. Na. Zalikum khairul lakum. Tuhanin na may taamwad tim marayaw kaniyo. Amwad tim marayaw amalan niyo. Amoy manusia. Way akarun niya kabayaan niya. In akarun niya kabayaan sintuhan. Rabbani. Manusia miya makada kabayaan sintuhan. In kuntum ta'lamun. Bang sadyaing kaunan niyo. Imingat. Magkakunahan kita niyo mga anak at po. Imingat sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto indeng ha mga ayat. Ayat kaibanan, ayat ha suratu Al-Imran. Ayat hangga to sibantu. Parman sin Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Panggayunggong kamu haluwid sintuhan magsama-sama. Ayaw sadya kamu magpulak kanat. Ayaw sadya kamu magkanya-kanya. Amo yan, nimbogbog, simbar iman, usugi, wambar iman, babae. Insanun Rabbani, manusia, miyamagad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, naasumuin hambuk sahabat, sinhambuk sahabat. Impangasubuha sahabat, kaya nga sumure isab sinamin wala na nawa na yung mga sahabat. Unim pangasubuyan kaniya. Al-Aqim. Uno impangilahan sintao barakal. Injawab niya, Laysa al-aqilu alladhi ya'riful khayra wasyar. Aun tao impangilahan niya sintao barakal, maingat si marayaw, iwan maingat si mangi. Innamal aqil alladhi idza ra'a al-khair ittaba' wa idza ra'a ash-shar ibta'ad. In taubar akal amo na yung magada kabayaan sintuhan. Pakarun niya hatunyok sinallahu ta'ala inakal niya. Unin alamat niya yan. Intaw barakal yan. Alladhi idara al-khayt. Intaw barakal lang niya. Aming kakitaan ni marayaw. Kita niya sa jay marayaw. Ittaba.
Agaron niya na magtuo. Amo yan, salamat Pangilahan sin taubar akal pia agad nain akal niya hatunyok sin Allahu Ta'ala. Hikaruan, Pangilahan. Wa ijar asyar apabila isab kakitaan niya mangi lumayo siya, iwan tumapuk siya, iwan maghali siya. Intauyan Pangilahan barakal. Mga anak kapu. Yari kita niyo hamasa sa taud-taud mangi. Ingkatan panghindo sintuhan bang mo iagad, marayaw kata. Harap mo yan pamarayaw. Ingkatan liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mo yan liayuan, bang mo yan hiyalian, bang mo yan tiapukan, ikaw na intao marayaw. Tumakawa, balis katan. Nawang mo yan di akaroon. Ikaw na intao mangi. Misan pa yung pangatod mo, yung pangatod nila kay mo marayaw. Hakuti ka siulang mo na, yung kabayaan, sin nagpapanjari kay mo. Sin piarahan kau nabi, piarahan kau rasul. Hinduan kau singkatan hinangun, wala mura iyakad. Mga anak ka po, wal iyazubillah. Ikaw na yan, innahipo, ingkaluhian. Naita, pairman sinallahu ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Hisiyo-siyo tao. Di niya akarunin kabayaan sintuhan. Di niya akarunin hukuman. Piara sintuhan na kanabihan na karasulan. Hindu maun kanila nila akarun. Lumag siya sing kabayaan nila. Lumag sila pikilan. Pag-isun-isunan nila. Palayuk bala. Di tayo. Di tuod matay ma. Uno pa di pamatay ma. Lalawom kalugian pa siya hadlaw susung. Lilingon na to marayawang natay ma da. Lilingon na to marayaw bang di da ka makalamod halawong kalugian. Mga anak ka po, amoyad tuwim pa mo, kabtangan si mga sila, sahabat sinjunjungan, alayhi salatu wassalam. Damikian, kabtangan sin Umar Ibnul Khattab. Biyayta niya hama nga tao hamasan niya. Uno yan yung kabtangan niya. Man para karruhu wal jasad. Wa huwa bari'un min al-kibir. Warriya wasum'a hisiu-siulong na yung tao. Nabuta sinyawalihan ni Iwan sinjasad niya at tinanawapat siya. Nasalamat siya ring hatu mangi. Number 1, takabur. Way takabur niya atay niya. Way takabur niya suara niya. Way takabur niya panggayo niya, hasipat niya, haibal niya. Dakhalal jannah. Paluhayon sintuhan yung pagsud niya surga. Kahunitan yung takabur makasud surga. Misan biya hanglob, bangaon takabur niya, kahunitan siya. Mithqala jarratin min kibir. Bukun biya dawa. Biya hanglob.
kaunitan siya. Na. Ikarua. Siya niabutan sing kamatay. Nabuta sin nyawa niya, iwan sin jasad niya. Way roon riya niya. Way siya nagpakita. Way siya nagpakita-kita. Hatao siya naunin uno. Siya naunin tao ganaroon. Siya naunin tao marayaw. Siya naunin marayaw magtuhan. Nasalamat sa yadto, ay siya nagriya, ay siya nagpakita-kita. Tausul ka. Tayan mga tuwan. Ini katu. Wala siya nagparungog-dungog sindayaw niya. Sababaw mga tao, waliyadu bila, sambil tuod, baitaan niya. Daw magbisa rin tuod. Mga anak ka po. Makabukain tunad na sabutin. Pagtakabur, pagriya, pagsuma. Way siya nakapagabo. Way siya nagpakita-kita hinang niya. Way ra siya nagparungog-dungog. Kaya ini parungog niya, amin dayaw, sinda akan sintuhan bang mo hinangon. Bukon pabaran niya. Bukon kawaon niya pabaran niya. Imbar iman usog. Iman bar iman babae. Hiyahalian nila mahinang takabur, mahinang riya, mahinang sum'a. Into yadto, wang siya nasalamat, way yadto, salimul qalb. Atay malanong. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mga anak ka po, doon kita niwa kabayaan sintuhan. Ay kita ni umutas dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala biyasim mga sila umak kahamasasin nabi hang putang tu katahon tiyatasan nila siyabalan nila biyasim mga sila Madinatul Munawwara tiyatasan nila siyabalan nila simap laging pag-agama dahil nga pagtuyo nila sambil pamasay ni yari si mampay katutan nyo. Da, mga anak ka po, kay napusan, tabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu pahalaku. Ay sadya kamu magsulang-siulang. Ay niyo sadya sulang nga yung kabayaan sintuhan. Kahit na yung mga sila nakauna rin kanyo nagsulang, nagkaniya-kaniya kabayaan sin Allah Ta'ala, najuja na sila. Sinpirahan sila Nabi Iwan Rasul. Inwala da najuja na. Amuray mga sila, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siyu-siyu innang gayunggong hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan simpiara maun kanila na binaghindo iwan rasul in sila yan pasanyangon sintuan na dunya iwan hadlaw akhirat tub-tub na rin to murah-murahan pagtayak kupan na to pagsamasamahan na to urulun yung mga kakahinang nahinang si mga kanabihan iwan karasulan iwan si miyagad kalina aula-aula na injunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya iwan si mga taadihin bat sila timbiyayta
khairun nas wa khairul qurun sarayaw-rayaw manusia sarayaw-rayaw masa lagun na to urulun na to amo at pagsama-samahan na to pagtayakpupanin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan na to wala ni ayabutan ng ginawawaran nila. Iabutan na to in kakahinang nila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.